It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. For most of the times, kuma WhatsApp lapha endaweni eziningi, Facebook, Twitter, sijala ukubona ubaba uyabe echaya ikatari lapha na ivideo engazibonayo echaya ikatari renkini endaweni eziningi kuma growth point. Today, thanks to uMadlela, we have le Kingdom Blue. We have ubaba uSikhosana in the house. Esabe sixoxa la lapho uqeda ukurecord idlala lakhe lapha sizwe ukuthi umdala lo osehluphile kangaka kuma WhatsApp umbani. Baba uSikhosana siyakubingelela. Yebo baba wami uhlonipheka. Akusitshele uSikhosana mbani? uSikhosana yimi. Akusitshele ngawe usuka ngapi into njalo. Usuka embondweni kumathanja endlini. Enkayi. So uhlabela lokho wena uqalise nini? Ngase angabanga kubothu kathi kanje lapha unyaka la eZimbabwe. Kathi ni. Kubo 26 ikuqalisa kwami. 26. Ukwenza waqalisa kuyini ukuthakazelela ukuhlabela ukhula? Ngathi esikolo ngawunanzela ngangidala. Umisi ngayembuzi sami ngizuza nzima. Ngithwala nzima isikolo ngezwe ngasithandi. Ngase ngiphonga udlalisa nje igabha lami ngizenzelele ekatari. Ngachaya ngezwe kumnandi sibili. Ngibone lesibholaneni bangamba ukuthi imgobo abantwana bombe isibholane bangasahambe ekhaya. Athi into lemnandi yachaba libhuku. Ngayichaya angizwa sengichaya into bathi uyachaya indawo udlalisa isiphiwo sakho. Angijabona. Kwahamba angangami njani ndawo. Kwesinye isikhathi ngayizuza ibox ngiyithengisele omunye ngithi ndoda ngizaphela mbona. Kwala ngizwa ngiyayiphupha ngiyayichaya ikatari le ayidinga futhi ngaba layo yikho ubona ngathi siyona leyana ngidala lapha uthe kade sikubuya umnyaka omutshana lo u90 uthambani u2009 99 thambani 2020 ngizwa futhi ebuthongeni ngiphupha lapha sengibona semphupha sengihlangana lo uMadlela ngangibona nje emafotweni kodwa angamqedi sengibona nyamphupha siyakhuluma ukuthi hey ndoda lokukhala bazokulentwembi lapha kulomkhuhlane losukhona kathi kunjani ukuthi ngihlabele ngawo ngibatshela abantu ukuthi asenzeni so singahlangani singenzini ubaba nangu ngizwe emafoni besithi kulomuntu nje engalunya kudinga ngatsho ngathi ifoni lana ubhikise fonile mzwakho ngagijima sibili ibhasela lifile ngihamba ngenyawo siyafika enkaya bafika bathi hayi segoli lo muntu omutsho lo ungala passport ungenzani ngathi manje ngakunjalo ngatsho ngathatha ibhasela yami leli kade lifile yathi dabuya pha ngathi fuka ngisiya khona le kathi umqotshwa umuntu ofuna ukungipha ini ubusiya khona lusiya ngapi emzini wami phela eGwamba ngisuka kubaba la ngikade ngizwe ifoni ukuthi buya uzibona imbali yakho ngahamba ngayala ngithenje ngilokho ngiqedukile empedeni yabe sithuthile inkwantama kamalumelana umpofu ngithanya lwa uMalayitshi sikhosi ithi kathi kuyinanti babuya bebaningi uthi sekuyile uMadlela uyakudinga gijima ngidinga ibhruke ngikoka uthi hayi ngifuna ukurekhodi singoma babuhlabela ingoma yakho lana ngayizwa ku WhatsApp njani ingoma ekhulumayo ikhuluma ngesimo esikhulu ikuze namhla siphelele sikhona apha wena lokhu ukhuluma ukuphupha lapho ukuthi uyaphupha uprofit wenyanga ngisam profit ngoba into yakhona ngikunje ngantshela iphupho nguchase ukuthi limeso liphunyele njalo iphupho lakho njalo into yabe ngiphuphile ngiyayibona isenzakala ngatshela unkosikazi ngikuthange ngathi unkosikazi ngiphupha amacimbi ngiwadobha emaningi wathi imali kwathi kuthi yanenye iviki yakhona yadlulayo lana ngangiphupha amaqanda emaningi sibili ngathi amaqanda enkukhu wasesithi hayi nxa uphupha la nje inkukhu ethi iyalalela lapha iyalokhu ibekela ngathi amaqanda lana amaningi kakhulu lana ngangiwadobha so ingane ngiwaqethi ngazathi phupha amacimbi kwatsho kwaqazi ukuthi ngibone ubaba lo so uthi ekuphupheni kwami ngaphupha sibili ngihlanganiswe la ubaba wami esithi kona sambe nje kuloqedi singoma esithi hayi baba ingoma liyanhlupha nxa ngichaya ebuthongweni iyakhuluma sikuthi sikhuleke uNkulunkulu kuyaphelini ivirus siyaqina sesingabantu abakholisayo ubaba ngami bambona ngamchase ukuthi kathi baba chukuze ngikubone phezulu kokuthi nganguphu wathi angikwazi lapha ngisengathi umuntu omdala semoteni ehleka sabona isikhova siludula amehlo sasinyathela ngomuntu lwana besefuna usathane lwana uthabuye lapha ngatsho ngathi never ngisho njalo futhi driver ngathi lokhu vela kusenziludo asikugqobanga sikudlule sikuphahlile phakathi ngemoto sathaba so when iprocess yokubhala ingoma le uyabhala kumboya vele uyathatha ikatari ingoma lezibaba ngizi yapho ngufika ekhanda la
la kade sikhopha ukuhlabela ade kukhona bese kufika sentshela ukuthi la faka lapha ibala izikwani ingoma lana ama-minutes ayo bese uzokuntshela kodwa ukuthi faka la ufake lapho uyibalance la ngiyabona kunjalo kwento kokho. So wena uyayenza inama-shows emakhaya khona ngale i-music le iyakunika yini imali? Ngangithi nxa ngifike eTerminal laphana ngihlale eshedini ba ngichaye umuntu kamndimi uyakhipha $10 akhiphe mbone sengithengile imbuzi yenza njalo baba. So iyakuphilisa? Iyangiphilisa ikadala. Ukhangelele phambili wena isimo esenese somkhuhlane sikuphambanise njani into emusicini yakho leyo? Lapha emusic sibili azange simphambanise, singathi simphambanise ukutheni ngoba bekungasayenzi iplan yamadengeza abantu ade ngibuthana kibo sensesaba la ukuthi ngabuthana ivirus izanthatha. Yikho bese ngubona ukuthi hayi sidlambisa umkhuhlane lo ngoba abantu ade bengincedisa sababona sebehlala ezindlini. Abantu sebetshona ezindlini. Sebehlala ezindlini khona. So ikusubhala ingoma lapha ukuthi abantu sebebhandisha imlomo. Uthi babhandisha umlomo so ngani isimumu so ngani uyasigaja kade hayi la uzama ukuvikela. Ngase sithi ngiyababonga abantu bomthetho ngoba bathi sehlukana ukuze singathathi kumemetheke kwinto lo. But ukwehlukana sekusho ukuthi wena imali zero. Yikho phela ngikuthi ukuthi nxa sisehlukana khona apha yikho ngikhulekile ukuthi kakuphele kwinto lo. Uyayizwa baba Mthengi? Ngiyayizwa. Ngithemba ukuthi into lesincedisana baba Madlela kusitshela abantu ukuthi ohlangana layo ungambingeleli ukuze kunjani ngoba nxa ungathimula lapho usunika omunye kodwa ungathibulela lapha ekhwafeni ngibona niyavoid ukugula. So wena lakusasa lakho le music ulibona linjani? Kuyini okufisayo ngemusic yakho? Ngifisa ukuthi nxa ngasebenza kuhle ngithenga izifuyo zami ezizancedisa sendupheli ngasela amandla. Uthenga inkomo, imbuzi. Imbuzi i-property into engancedisa ekhaya phana ngakhe lami ukucacana. Ngibe umuntu othiwa ekuhle kungangani umuntu owanzayo amawoba kukhangeleke nje baba. So urecord ingoma ezingaki namhlanje? Lamhla hayi ithuba liyalile ngirecord e2. Ilanga lonke i2. Khona ethi kumnandi la. Hayi phela phana kuyabe kuphekwa awusoze uphonga ukupheka imboza kungabilanga. So lapha kumele kuphekwe imboza manje iphele. Ingoma zakhona ngikubona kwami zikhanya zipasile zi2. Ukuthi la ngawifakela phana nawe uyakukholisa. So usulesikhathi 4 years uhlabela. Awukazi urecord e-studio? Aze ngirecord baba bengiswela isponsor. Ubaba ongihawukileyo na. So lesuse studio namhla akusijodi uzwe njani ufike e-studio lapha bekunjani? Hayi kumnandi ngafika emthinini ndiyana. Uyabonga ndilovala ukuthi nxa saphambanisa. Kodwa ngibe ngibe lesibindi into lesiphiwo samani angihwaqi. Uyabona ngaintingi uyazi kumbe uthwala isigodo vele phaka awutshona nje na uyithi nyisi dala iphakamsini anti thechayo angisho ngisho ngathi ngoba into ongayifanisiyo angichayi futhi ngikhangela nje bo nje. So when Qatar was fundisa ubaba omdala ubechaya ba ngakwangikhaya ubechaya uzalo lo baba ehamba qhatshe emaphathini achaye kuze kuse usawuthiwa ngisamgebha yikho ka inkosi yamthatha ubekwanisa ukuthi athathe ingoma echaya ngomunye umuntu ayichaya ihlabele la elezakhe. So wena vele ungacabanga ingoma sekuphuma lethuna? Mina ngihlabela ngesimo engabe ngisibona sikhona kunje so nxa indoda engani iyazehlisa nje ukuthi ubaba wami akaziphakamisa kodwa uphakeme ngubuke iphuma ingoma khona bayithanda otsetsenene baba besikhipha isizungu ngaphi kwesipho nxa bekhona kuyagwejiseka sento yazi umuntu ongumama vele wonke ubaba othetheyo la ngasoza ukhomba uyakholisa nje kuba la ingxoxo yakho ichiyene different lo muntu ongubaba uyafaka la omunye umbono la mfako wami uthi yebo uzisithi omunye umuntu Sikhosi uyatheka ukukhombisa umzisithi khona ngiyagcwala ngawe nginamntu othi chitheka ngithi uyabe bhayizile wena kungasela iyangasela phaya ukuthi akulande futhi ngoba ngayise kutshela ukuthi lonaka ngithayinala wena ngini uyasuthi unulande wena uqobo wakho sesifaka sesemba faka ezinye speech umnandi ukhuluma nomuntu ongafanelanga. So wena vele futhi ule speech phela wena ucomedian speech zikhona vele ukuthi ngiyakwenzela ipoem sabona chukela uma adla ngathi ichebechebe kodwa umuntu angakuqhuma emlonyeni uyawumana bona isikhala sendle selifulela ti angusoli ukuthi yimi kuba seleziko so nganithwa njani anje bona ipoem la uyifaka etiyeni kwapha ukuthi umuntu uyezwe sengani uyasola ukuchisa kwayo kodwa nguyibaseleyo ukuba mnyama kangusoli itiye imemva yakho lamahlamvu so ngathi isinyana
So osikhosana izitemo zabo ngoba wena nxa uzitemo mina uthini? umasomgolo uthuli usithibisa ingwevazana uma ukubusa wathi uyabusa inkomo so ugodo umsundulo omunye uthamana yisi sibongo sami ugogo wami nguvodloza umhlathi ongehlula lithambo uda oduna wasola amabala hamba wabika enkosini inkosi yamphendula athi ngunika ibhomo yizi isitemo zikagogo zalo Sikhosana umama umampofu umama ezalwa koNdlovu selizwile hayi ngiyakuzwa siyathaba ukuthi la namhla uzowafika e-studio lapha hayi ngiyathaba kakhulu baba futhi ngathi ngiyaphupha ngoba nxa ubaba lo ngifikise emthineni nje smart so ukuthi lo muntu obengihleka hayi ngithi indaba yakhe kazi lutho ngoba isuka endalile uNkulunkulu wafaka umphefumulo wathi wena asomuntu oyisekayo emhlabeni ngikhulu kwaba ngiyedwa angikho nyedwa kwaba kulaba ngikhaya kulayo uNkulunkulu ukhaya uthi right umfana lo ngamnika isipho sakhe bebe sithi hawu usuluzulu phele ungarekodi ingoma bebentshela njalo baba ngase ngicabanga ukuthi kanje ngake ngezulu wani Oliver Mthokozi besithi uthamba lo wayechaya udala ingoma yakhe la kuthiwa irekodi semdala Tom Clifford uthamba umdala wakho ngandidonga Tom Clifford basoko yeah but warekodi semdala la anti wayechaya ingoma zinyandi beziphelele emoyeni so la mathenga la sponsor babe singiphakamisa ukuthi ngifike kini emthinini mina phela bakahlonipheka soze impungu ufika nje anti ngifike la ngiyekhiwa lami lapha sa ukuthi kuhanjwa njani amaleli ungeke ugade uthule iqonga lothile lungalinyathela ngama steps akhe so wena for umuntu ofuna ukuncedisa nxa lo muntu somewhere akebukele sithi baba lo bengifuna ukumphathisa lokho lelo kuyini okhala ngakho kakhulu wena amakatali kangila angivele ngizero ama-drummers kawakho amagitari awakho ngilayona le box engichaya kuphela so yiko ufuna ukuthi bekuncedisa nxa lapha efake lezi speaker beze ngaba ngi2 lami sendinga enye group ngiyenzani nje ngisebenza lo baba yikho ngiyabenza nje sende start sokuthi sembambile ikhuba nanti lesikali ikhuba lingaba isigudula angikudonse kumalaviri yikho ngikutsho baba ngoba wathi sikunje ngachaya ibox baba sithi ayizwakala yikho emthini lapha ibisemthini libinje ukuthi umuntu lapha uyezwa ukuthi lapha kulo muntu ochaya kodwa nxa ngichaya yana nti ayizwakala yela speaker ngiyabe ncediselekile sikhuluma lo baba uSikhosana lapha abaningi bayamazi kuma WhatsApp lapha nxa ufuna ukuthi umncedise lawo ngolakho okuncane kumbe imali kumbe yini yakwanisa ukuthintana lo baba uMadlela lapha na ku 077 872 6592 uyabuya khuluma lo Madlela lapha na bese kubona ukuthi ungamncedisa njani ubaba akavunyelwa nxa ufuna ufaka $1,000 $100 $10 at least la ubaba ukhulumile ukuthi yena ufisa ukuthi ebelele lekhuba lakho angalimala ngalo wenzela ukuthi la ethi nxa esegugile lapha nebele kuzimbuzi kwakhe ayisithi imbuzi leyi ngayithenga imali yamakatari ngoba isikhathi esiningi abantu babekuhleka phela besithi wena ujaha amakatari into ezinjalo so wena akazihlane nabantu abakubuza ukuthi wena mtaluzi ujaha amakatari awulanto zokwenza abathina abantu bayenza ngani baba bazancedisa hayi italent lakho lihle baba hayi sizabona kube sokuhlala kunjalo sokufile baba la mthabi ithi awubani ngithembisile hanjabona baba umuntu ongazange asikize belokho ngibuka ubaba uNdlovu ubaba uNdlovu uthele umuntu ku WhatsApp nyamdinga ngoba umuntu lokhanyile esifisa umuntu ufuna ukuphakanyiswa yami ngaqina ke hanjabo ngabe sithe bafika bezinthatha lapha zange ngentonde ngabuthi amachimsi aqana yami ngafaka ngapha emoteni sabuya lo ndanya lwani uMalayicha wathi hayi sekuvuyile baba usuke kwaba vele besiyandinga bafike kubaba uzala mina wathi hayi usuke emadabu kakusa ukuthi uhamba ngenyawo wahamba wayala babulaleka bayala abantu bakamlimi babekezela abantu lo ndaba zabamfica emaguswini nyambongo namhlanje usuke emaguswini usedrobheni namhlanje setown babesikhiweni nanka amakhiwa nyabona hayi kuhle baba hayi ukuthi singakaqedi lapha phela singeke sibonge usuka mdala ungazange abantu babone ukuthi nguye uSikhosana for sure maybe silo Sikhosana efake ngiyikhuze baba ukuthi abantu bebone ukuthi nguwe shaye baba Madlela nazi ingoma leyi kuma ngesomo ubaba lo mamekaba zondana yamatazini ngiyababonga abe ofisini bangemukele isisusa ngibuyele uMadlela wangigadisa amalele by step
bahlupheki ngiyababonga e-ofisini etholekileyo ngiyabonga na Ayi ukubonga thina baba. yayi siyabonga baba ungemukela kwenu yingiphelela khona Ungathini wena ebantwini abakubukeleyo i-message yokugcina embulini yakho anyone olakho yena ofuna ukukutsho? Ngibonga ngaphe abantu abangikhaya abangeni abantu abancedisileyo bonke i-message yakho thina. hayi ngithi ngiyababonga baqhubeke benjalo inkosi babusise ngosifiso abangenzele sona sihambe saphumelela bonke ngiyababonga isihlobo zami nje labanye ade bengihawukele eceleni hamba endaweni enje inceba ngakuncedisa manje ulwazi belusiyothi ukuthi ngasuka ngiyeka kodwa nami ubaba wangithwala wangibisa khona yikho ngithi hayi ngiyababonga bonke nje jikelele nje indawo yonke ade bekhuluma ngayo. Bekungubaba uSikhosana lwana isikade sikhuluma la. Sibonge kakhulu abe Kingdom Blue Life Insurance. Sibonge njalo ubaba uMadlela ngokubekezela kwakhe esuka khona apha ke siya khona leNkayi siyadinga umdala labanye bonke abaphathisileyo ngoba umdala siyabona lapho la sisifiso. Sibonge futhi lani elizamncedisa umdala nxa siya phambili. Sakwazi dilela kokuningi ukuchiyeneyo elingamnceda ngakho umdala. Ukhona omunye ongamsupporta ngalokhu lembe ebrugwe ngenkomo ngeqhude ngemali. Everything that you can help, I think let's help ubaba uSikhosana ukwenzela ukuthi egcwalise isifiso sakhe njengomuntu ole talent. Ngoba isikhathi esiningi abantu bakithi abale talent sabe sibabukela sihleka singabancedisi bese behambele nje abo majayivana sesicathi kwakulo majayivana ngasayenza so nawo ubaba uSikhosana lapha asimsupporteni enze lokho okusenhlizweni yakhe la kusasa uzancedisa abanye elami ibizo nguZenzele Ndebele asihlanganeni njalo kwezinye inhlelo.